sengathi angashaka amathrakhi kube sathi isiteleka ngathi angashaka manje ke angabe safa njalo umthanda engathi angasha ungamanyala wena ngizokuthiwa ucommentile kulezi ingane lezi ebephosta abasimba futhi akuyinja sakathi ungafa mgodoyi nyakwenyanya ukuya nokubuya lenjengaganiwe ehamba yayogxeka umshado wengane yawubiza ngalento yathi ayisapheli lento usho umshado kaTekisi udodo womuntu nyakwenyanya masondo uyinja wena ngitshela ukuthi mina wena wakhohliswa ugogo wakho ethi mkhwenyana wayitshela usuganiwe wayedlalisa ugogo wakho Mbongolo ethi kubiza ngomkhwenyana wami uyitshela usuganiwe awuganiwe fusaki nyakwenyanya fusaki lenja manyana. NgoLwesithathu ngo-9 ekuseni zonke induna esasinazo ngomhla ka-30 esasigijima nazo estradini sasigijima nazo ey'ndaweni ezahlukahlukene nazo zonke iy'nsizwa zama-security esasinazo eGoli ngomhla ka-30 esathembisana ukuthi bafana bakithi siyofa la ndawonye siyacela ukuthi sibe khona ngoLwesithathu siyozwa ukuthi ngempela uresponde uthini kuthina ucommissioner uresponda kuthina ustation manager waseHeathrow uresponde uthini ustation manager waseUval ngaso sonke isigameko saseGauteng sokuthi kube nama-illegal occupants emabhilidini kube nama-drugs ko-Heathrow kube ne-prostitutions ko-Heathrow nako-UVal yonke indawo koGoli ko-Sunnyside. So into enjengaleyo now ke isifikile njengongizwa umlando wamchunu as a normal citizen of South Africa. I'm here to declare that I will be the part of that because imina kuphela owayekhona kuma-leaders akhona senior eGauteng ngomhla ka-30 imina futhi ozobe khona ekuthenini ngikwazi ukuyo-receive i-respond evela ku-station commander kanye no-commissioner ne-Gauteng province as a whole ukuthi reactor ethini kulesi simo esikhala ngaso siyi-country siyi-South Africa singabantu baseNingizimu Afrika. Ngiyabonga kakhulu uPanyaza ukuthi ubuholi bakho bume ngalendlela obume ngayo futhi nawe uzame kunzima kunjalo ukuthi uhlakule isimo siye phambili. Namanje ke siya encourage ukuthi all other provinces noba umuntu siyambona naye uyakwazi ukuthi a-react ey'ntweni ey'njengalezi sikhala ngazo siyi-country siyi-South Africa. Siyakubonga kakhulu Mphemba kuthithe kandlela kodwa sikufuna manje u-action namanye ama-province siyawu-encourage to do the same. Siyabonga kakhulu ngani zakwethu sicela ukuthi sihlangane sonke ngensizwa zakithi sibambe ngomthetho omdala kaMose Gauteng ngoLwesithathu ngo-8 ekuseni kwamayimayi siyasuka sibheka eHeathrow soke eHeathrow sithi UVal sihlangane no-station commander wakhona eHeathrow sihlangane no-station commander wakhona eUval ney'nduna zakhona nazo zonke iy'nduna esasinazo kwi-Gauteng province zibe khona si-witness the history. We march for the change. We are not marching just to